Često obilazim naše manastire. Malo ih ima koje nisam posjetio, a valjda nijednog kome nisam proučio arhitekturu i freske. Meni spomenici od kamena ne govore manje nego ljudi. Tražeći ih očima sa planine s koje se nenadano ugledaju ili im prilazeći dolinom kroz koju mi idu u susret s rekom, odgonetao sam i to gde su podignuti i sa zadovoljstvom nalazio da su sagrađeni tačno onde gde sam očekivao i tako srasli sa zemljištem kao da nisu ni od koga sazidani, već uvek tu bili. Zastavši umoran na proplanku, dugo bih posmatrao okolinu, da i to saznam ima li sličnosti između predela i čoveka koji je osnovao neki manastir. Isto koliko spomenike, tražio sam ljude.